kugushimira wowe wakoze subscribe kuri Karimagezi Comedy ndetse nawe ugobwa kudukurikira hano gatanu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikipe ya APR muri izi minsi ukuntu iri gukina neza gatanu ku kandi, ukuntu iri kwitwara, amanota ifite, byose tugiye kubirebera hamwe hano. Mwebwe mugubwe kudukurikira, icyo usabwa ni ugukora subscribe ubundi amakuru gakakugereraho, binjiremo tubisesengure tubirangirizeho. Ndetse wowe wakoze subscribe ni iby'agaciro, nawe utari wayikora wayikora ukaja mu banyamahirwe ba mbere hano kuri YouTube, yuko hano niyo channel inyuraho ibintu bigize fresh kandi bitarimo amabesho nk'abandi ba hano kuri YouTube baba bababesha, ariko njiye mvugisha ukuri gatanu kandi. Reka tubyinjiremo. Umutoza wa APR yamajije kuba yaratsinze ikipe ya Bugesera ari nk'ibintu bye, yuko nibyo yari yateguye. Yavuze yuko amanota 3 ayakeneye cyane, ashaka kugira ngo igikombe cya shampiyona ari ugitwara, ndetse ashaka kugira ngo ihinduke nk'ikipe ikomeye cyane mu Rwanda, aba ari nk'ikipe bareberaho nk'icitegererezo nk'agandi makipe gose kaziga yireba gayitinya. Niko amagambo y'umutoza wa APR niko ari kugenda avuga mu mihanda, n'abafana ba APR bafite ibyishimo bidasanzwe yuko batahanye intsinzi bagatsinda Bugesera ku munsi w'ejo bundi, ndetse yuko bavuze yuko abakinyi ba APR ndetse n'ikipe ya APR niyo kipe iri kwitwara mu kibuga neza kandi ikaba no kujana amanota neza cyane. Umutoza wa APR kandi yongeye atangaza yuko ikipe ya APR yuko ariyo ya mbere, yuko nubwo polisi ariyo ya mbere ntabwo imuteye ubwoba cyane, ahubwo icyambere ni ukwizera. Ndetse abakinyi be tugomba gukora cyane kugira ngo kino gikombe ni nk'ihame kugira ngo tugitware. Dushaka kugira ngo igikombe cya shampiyona ari twewe tuzacegukana nk'ikipe nkuru bareberaho, ikipe y'abasirikari cyane cyane. Wewe ukunze kubakurikira, nimba uri umufana wa APR ntugende udakanze mu dutima muri comment. Niba dukeneye kwamamaza ni 07 33 33 93 cyangwa se 07 18 18 55 ubundi ibikorwa byawe bikazamuka neza. Buriya narindemo mbabyiza ibintu bijanye n'urubuga rw'imikino, ni hano wagenda ubisanga gatanu ku kandi. Nyaboneka nugenda udakoze subscribe, nakutaha tuzahurire mu zindi video zigiye zitandukanye hano gatanu ku kandi, mbanze ibintu bize bigenda neza fresh tanu.